محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من المنظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وأمتنين الله سبحانه وتعالى فك بشيطان تورما ولا دمنا من دمنا بعد من الله سبحانه وتعالى تكبر كما كسلك على ربك صلى الله عليه وسلم نمبر لا مفلدي السلام جماعة أنا مسمامة. هذه هي الجلسة الثالثة نيجي سكي سبناي لأخيكم عبد الله بن محمد الأمين كنت فوق منبر الفقه الإسلامي المالكي سيسا أمبي على فوق بركدا أدعنا بالمكان ياسكلي سكو فلانانا منبر الفقه المالكي كما أي الممالكي كتاسركا دين تاسرك كورلي من الله سبحانه وتعالى فنسير لنوي كسي أنجا جمانا كيا ودين تاسرا أفهموا يا نيوما كودي السلام فور بجمع كلما. الحمد لله رب العالمين. سجدت منين أنغون جورا إمام دار الهجرة كنسبوكا أيرو بوكلو كوفا الإسلامي إن شاء الله تعالى بولادا أمين الجو بلسان الشرح والبيان على إمام دار الهجرة من حياته مالك بن أنسي أخنينا ما يكرا كتوكو جمينا إن شاء الله تعالى بدرس ولادا من الدمن أولا هون منديون ayatlo majo anga don man hol imamu nyama nyere ko joni janga anga don ko maka nga bolu mene janga anga dala ko be seka ma se alama hayatuhu rahimahullahu ta'ala anga nyema aka nyina maya istagraka hayatuhu fil ilmi wa amalihi. imam maliki ya shi beledele ba doni ani doni barala wulida bil madina abangina madina بعد أن مكث في بطن أمه 3 سنين يعني أيوة أكجين لبوي الله سبحانه وتعالى الله تكرا مالك بن أنسي أي سانزا بدسكي أبا كونو برالله الله سبحانه وتعالى يو كبكو يكجيرا أكاكالا نيونا نعلا بنا كبكو دي أبي كبكو بلا نيفة أبي كبكو جيرا إمام مالكي سانزا بدسري سكي أبا كونو برالله كسورة كان جنسو سكيلا ونشع فيها مشاغلا بالعلم. مالك بن أنسي لمونا جنسو سكيلا السكولالي ni doni de ama jin foy ni doni faranyonga aka nyina ma yabbekara doni ko de la fosa sirama hafaza alquran alkarima fi sadr hayatihi aka aywa nyina ma yadaminawla ala fon sirama ay qur'ana hijubi wa radurshi thumma tajaha ila hifz alhadith an-nabawi qur'ana durshi le bane ko karmo ko yedana yadaka ka labla ayanyi shi hatsa chewma ka gera ulula ka hatsa durshi damine وتعلم الفقه الإسلامي وكوفي فنا حرسا الدنيا كو حرسا درشيلا أجر لك رمغو فننا منو نفقها ويأدو مدينة كوننا على يدونكو غرسك فيكو شدون بأولا ولو فنا يكلا فقه الإسلامي لا فلازم الفقهاء كابن حرمزي تكورا مدينة فيكو دون بأولا كجر أولولا إنا فالشيخ من بويلة أدو كو ابن حرمز وي أكرمكو جنون دوي ونافع مولا بن عمري نافع فنا وي أكفكو كرمكو جولي وندوي وابن الشهاب الزهري إمام ابن الشهاب الزهري وفنا أكرمكو جولي وندوي أي فقه من أولولا وغيرهم أني ونانيو أنا جاما سكيرو كلن سكنني مالك بن أنسك كرمكو توقوي على سبيل الاختصار كنا لا سرنياكا أم بحكا دو ديما إكا دونكو مالك بن أنسي كواي كلاك تشوكمنا. وجلس الشيخ رحمه الله تعالى أنا كرمكو أنا نيما السكيرا الله سبحانه وتعالى كهنا جاما كأكا للحديث والفتيا
وهو ابن 17 سنة السكرة كبرو مقوية الكربة صلى الله عليه وسلم كحديثك السكرة ككيرتك مقوية كاشيتو سنتان عن ولوفلا وقال رضي الله عنه مالك بن أنسكو على كجنك بواما وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك وموضوع له قال مالك بن أنسي كما سيكي ككيرتك لي أما سيكي كواجل كلي أما سيكي ككالن نغرموغي فو على يا شيري فو شيخو تقربا جوني دوني أيوا doni norole tiku doni sanuma tiku ulama usabatira munu nga doni ka o ma bi wolo vlangele ka ijazu di ama ka jirala ko maliku bon anasi sisa e mangani foy were ible allah yamindi ma i wasadola isiki ka mo kala alkraba ka dinana isiki ka kiriti ka mo no nyonje ma doni ba ma bi wolo vlangele ashere ma asikira ka kiriti ka damene asikira ka mo kala ni damene ilmuhu aka doni nyini tukuya أخذ رحمه الله تعالى أن تسمع شيخي مالك بن أنس كلامي كوننا دوني نيني أولي كجو كدوني نيني بارا ودمنه أي كلام كرامكم ما كم كونن دفع عشان شيء تكلني هلا سمعتين من التابعين ما كم سببالا أولو يتابعون ويا الله صلى الله عليه وسلم كصحابه وكودني جمع كل من تكرا أولولا أكرمكم ما كم سببي أيو مقوي و600 من تابعيهم ما كم ورطه والتابعين وي olu ye sahabaw temene ko aywa sangebe flana mamunun dukura sahabaw la sangebe sabana mamunun tukura olu la akramago ma keme worotobe olu kono ni ma keme kono don maliku mun ansi temena ni mbeka dala a temena ni mbele jele ka kala yoro la ay doni mine ni mbele jele la aywa allah subhanahu wa ta'ala kele ka deme aywa kan anin nunu nje na ye doni nyuma soro okuma aka dine bara soro la ka sabati abulu nunu nye mowye allah ya shere maliku bon anasi matuku akelen sila ha faka soro aywa ayra jenani atika dine wa aya don fana koni doni cewdoy abo defo ani kwa ma kema konondon kwa kelengele be mi marta manirtada waqtara dinahu kwa kelengele be alim nyagara atigila kadala ka jeni aka dine ko allah ya shere nimbe aywa alakra sallallahu alaihi wasallam ka dine shido lahu kathirun min al-mu'allafat أيوة مالك بن أنسي أي كتاب شامن ولا في وأشهرها الموطأ أكا كتاب لا أيوة بغني من زب قرآن دومه وي أكا كتاب من تقبي ويلي كم موطأ أيوة لا أيوة حرس الشدونا وهو أصح الكتب بعد تنزيل رب العزة سبحانه وتعالى قاله الشافعي رحمه الله تعالى موطأ دي قرآن كفه كتاب من بهم هرمان يمبلو ناكا كنه كتم كتاب توب بلا جليكا قرآن كفه موطأ دي imam shafi'i ni zabati afako ndinina kitabu bambul akachan ko qur'an ko fe kitabu min gas kene katama kitabu to belejele ka ko de maliku bin ansuka muwatta'i wa huwa kitabun mubaraku muwatta'u maliki kitabu ya allah subhanahu wa ta'ala barka do kitabu ina kisa kerengar lembe kitabu ino fe o kisa nga fo al-islamu yi maliku bin ansuka kala ne nga don ko muwatta'u remi murtani jamana ka don shi don babba dot letemena من أبناء معيابا ابن معيابا ديون دودو أكون بي أيوة مكان جمانا كاي واتي جنجي مكان جمانا كا پمامنا نا كالنا على دون نيوما نكو ياما مكان جمانا يا نيني أخطا سيكي أوفي كا مفتي أوكا جمانا كا دينة كنا فني دي أوكا جمانا كا ودون بابا ينغا دينة كنا فني دي واتي كوننا الله نانا ناكا ناي السلام موسو دوكا جيني جليرا جيني جليرا لي ني موسو يندسرا كا يركون سرو ويفتوا نيني دون بوفي comme so desara ka jingi docteur ya sabati ko fo nifla dola kilinga tien imma o ko muso ni tien akonna de nga balo o ka yere opérer ale ni ka tien konna de nga balo walima o ka le ni ka le sauver konna de o ni ka tien mamena ni o fatwa jira la don baw kona sir laka onana naye allah subhanahu wa ta'ala ka getrama muhammadul habibuma akuma koni flashiti daka kan ni do cien ni do kama ka de ni cien walma ka bay ni cien ko flashiti daka ko abi nyini de ka kelengele belejele ni kishi ko docteur ko ku se bana ka be odema ay ko yela ko muwataw maliki bi soro ma bolowa ma soro lay muwataw gafe bi soro ma min bolo akuma ko kanane muwataw maliki onana ni maliku bunu anasika muwataw gafe de
ay yamar di umma ngara makande ni ke domina ay rak kadra be yoromina na joro be yoromina ilmu na note asega ke basabu ka tawhidu na ka bara mi fonyongo ay yamar di de ku ka tane mo watta unye ku ka musumi na jingini desra ka yere kun soro ku ka ta muso inda yoro sanumana ka mo watta da kono baraka ka fin sanuman birala ka nga sigi ka Allah subhanahu wa ta'ala kono subhanallahi Allah subhanahu wa ta'ala barka do malikum ana sila kalaba ka barka do aka kitabula mo watta udda al-salamu so varkulo sanve ka fin sanuma birala wati kungurni de kashika bora nifla sovera ala mo watta barka qissa mashhura jidda ni qissa ni kisay anye donedo a banginedo asoso mandi mbaji rana ka fa kitabin Allah subhanahu wa ta'ala barka do malikum an ska mo watta ula hasalla fule o saramanda kono manaqibuhu malikum an sika samandiyaw Allah subhanahu wa ta'ala ye kabako munonge imamu ye kathiratun jidda ala ya shere aka chanko jugu la takadu tadkhulu tahta hasri malikum an sika manaqibu aka fadailu ala kirkiral ko munonge imamu maliki ye ma shi sika nano ye sigero kele haythu allafa al ulama al kutuba wa dawwanu dawawina fi fadailihi don bo ye kitabu wala fi malikum an sika samandiyala ka sebenu ke imam maliki samandiyala gafe kele na choko don ba do yo sebe ote don ba ma kelenye ote ma flay ma shit saka no yesu koron ngele nga hadhi nubza minha ni fem vitini nde ala malikum an aska samandi ala halibi ki jidi imam maliki ka aywa samandi o shidona halibi ka malikum an sidima e ka se ka don ko mamindo imam maliki ka samandi belebele bado aka aywa kabako belebele bado e alhamdulillah rabbil alamin malikum an se balone Allah subhanahu wa ta'ala naka naye wat $100 geleya do ye aywa al-islam muso do soro geleya min al-islam muso soro sababu ye munye muso munye aywa chocolate aka tabulo kunye chocolate islamia sharia baraka ba kunge maka yamaru ya ola al-islam muso do fatule asikile o al-islam muso anyo shukuna nabe ko o shuku ay bisigiya cejugu de ta ko al-islam muso shu sekere ayo bisigiya cejugu minge o kera kabakoy ka maliku bon ansi jira mawla odo ka joro jira mawla odo ka don mo ka don ko imam maliki imami mamna na bisigiya cejugu ta ka al-islam muso segere ay mu nge asigile an ala Allah subhanahu wa ta'ala da ya shere asigile na baka al-islam muso ayo farko sanuya obina do aka fini labana kata da ka dayro labana aya bolo de keka al-islam muso lebu goshi ko ni muso ni ala kota ne ni shen chama ni ya sako kan ni shen chama ayo ngalo min diga ala ya shere ngalo kundo abolo de norola o al-islam muso varkolola kamini ko be dogola foko ko ba kenaka o ye kuna fon takase don bawma ko munga kinga kesisa shumi fatura ambo farkolo de tike wa jango ni ngayere kun soro wala ma amini mbolo de tike ko ni shin shutura mamna no kibaru nyin ngal kera don bawla don baw yu miri ku seko belajele ke uma jabi soro ala fo ala na naka nay kisa nyin ngal na ke Allah subhanahu wa ta'ala ka getura la maliku bon anasi ay awulla kata musay nyininga ko yala ay munga no yeni mbara nzi ama musay nyajira la kama foike ako musay ay ngalo de da aywa ne musayna ma minga kinga fembe se ka bolo wuli ka bo musay farkolo la foka aywa ay to mani minga musayna ka ngalo da ala foka ni islame ngalo nda islame nywana aslame man ngalo tika jango Allah subhanahu wa ta'ala ka ya fayma haddu membe ola foko de bo musayna jango Allah subhanahu wa ta'ala ka ya fama o kele uye gonye bisekinde ke aywa shukola musaqrabayna gonye bisekina ala kitira ka almam maliki ka masnya tigiya shukola musaqrabayna abulo norale bora suñ farla bo qissa de lakali aywa shakhal ay jakani ni murtani donne ba badoy o kitabu de laka kitabu in tokoda ko idaatul haliki abi almam maliki ka kabako de fois kono abi almam maliki ka tasra de fois kono aba fo aywa ni qissa ina ko wa qissatul ghasilati shahira dallat ala fitnatihi limunira ko ni musay ngal halaya mamina ni o temena aywa makan jamana kono ko ay imam maliki ka hakili bunye jira donne bawla qila li ajli hadhihi alqarina lam yufta ma'ahu wa huwa fi almadina ni la halaya ndemene ko musay ngal halaya temene ko mama fatwa keble ka fara almam maliki ka ko mi fode madina du kono ko la yufta wa malikun fil madina ma tsiki dado sharia kitila ka almam maliki balunetu
ko fakena zaka sa'iran kalmathali la anna malikan qalilul mithli ko ni lahale temene ko akibaru bulla asabatira ka fa ko imam maliki nyuande ko ni mamanga imam maliki ka kabaku akaf samandiya doye min haqawlu shafi'i rahimahullahu ta'ala imam maliki ka pumay adoye imam shafi'i ka pumay adoye allah subhanahu wa ta'ala ka hine aka geturala shafi'i kun don geturay imam maliki ka kalandindo imam shafi'i ko imam maliki hakala ako idha zukira al ulama fa malikun najmu kun donobo toko fora ko imam maliki dolo de ko malikun hujjatullahi ala khalqihi ba'da tabi'in ko allah subhanahu wa ta'ala ya shere ko maliku bon anasi allah subhanahu wa ta'ala ka dalude aka daveonga tabi'ina ko doni ko aslamaw ni mambe shafi'i kadrado ni mambe bado imam shafi'i minni iba donga fo ko puma mi vora sisan akoray muñ imam shafi'i doni geturay ay kalanka imam maliki bolo ay ray mazhabu tigiye alkira sallallahu alaihi wasallam ka aywa ndine kata se dugma ko le debe melikelima sharia kuma kan bi mine munun togo be keka kiritike munun dalapum be keka kiritike munun ga bigino be keka kiritike imam shafi'i be o mokola allah yo shere o imam shafi'i de ko maliku bon anase dalude tabi'ina ko done ko dalude do allah subhanahu wa ta'ala fa alaka davenga imam shafi'i ya fo ala ya shere abimine wa min hamma qalahu sufyan ibn uyaynata halibi kal imam maliki kabako fiye kajirila al imam maliki nyuande don shidan babba do temena ko nye hadisa shidan babba ko sufyan ibn uyaynata e alakira sallallahu ka hadisa do korofo ko alakira bako ko yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibli yatlubuna al-ilma fala yajiduna aliman a'lama min alimi al-madina ko alakira bay ko yushiku ka be surnya an yadriba an-nasu akbad al-ibli mawka nyamen gerebu ko na fora ko aywa fulanun yudrabu ilayhi akbad al-ibli ma'ana fulanun yurhalu ilayhi lil-ilmi nien dalede larabu fe na fora mama akora ko jaman nyeshime karsa ma don minanina wala kara sallallahu alaihi wasallam ko do dola ka bina surunya mo ka nyamen gere buko choko bela jelela yatlubuna al-ilma o ka nyame o giringa jokkora e munyi o be ka donde nyini fala yajiduna aliman a'lama min alimi al-madina ko be jien corona tle bi boli kadu ko fandan nane boli islamia don bo ni nyonje ko ti don ba soro don ba min be madina ka don ba ni doni che sufyan ibn uyaynata nayin hadisa in lakali akon nara annahu malik ibn anasi ko on baddo alay hadisa shidon ko ya on munu nyebi on goddo na nga ye konna on ba ye kafo alakra sallallahu alaihi wasallam isharake kata don ba mimma no ya alimul madina bi on ve o de malik ibn anasi ni kabako ye ni ba jirana kafo malik ibn anasi ko nyu ande don ba wiruye aywa kolo shidda malik ibn anasi alhamdulillah rabbil alamin imam malik af samandiya ko kacca ma tsaka na sigiro kile nyo fay kuma nyefela mihnatuhu wa sabruhu maliku bon anasika jarabi ko munu nya soro aka nyinama yala na saballa ulu koro ni dakuriyan flay o fanana qadda ablahu rabbuhu bala an hasana maliku bon anasi adaba ma ya jarabi cuko nyumana aka nyinama ya kono mam maliki jarabi basoro aka nyinama ya kono saballa jarabi nga sabali cuko minga ayatlu ma jom hono mandew kerangaral nyana al mam maliki kalandew maliku bon anasi alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa do korofo hadisa idan nasuye ko laysa ala musahkirahin talaqu ko muso blati wajibiya ma ka mamin karabala am so blalla karabali nyini na mamin ve ko karsa yi muso bla jaku yala ko muso blaliti nyini o tigila mafe halna ya ke aywa akarabali ya sirane kamana gwane ko blali ndi jate blali asa korok asa kenamana bende jira ni hadisa yi maliku bon anasi ni hadisa inde nyefo mako wi ka wala o do fitna mo bey kama alaka jeda fitna mo be monu nyonje alaka ngi utoroma fitna mo de ni ngumaynta ka pmayn aywa lakali ukal lakali chukula ko imam maliki bilama la meme maliku bon anasi mi vobbi salamo bo demme ko ina hadisa in korke ko minafo anga dina nyema salamo bele jele ka khalifa bilama no abu ja'far al-mansuri ko ka hadisa korobe ko minafo mo ye bay aminge abu ja'far ye ka ke salamo kan nyemayi ko ka hadisa korobe ko mi kundola ko ye fanga ko fanga la goshi ay semine famawla yo kuma de doni foka se abu ja'far al-mansuri odo ala rebe bagdada salamo ka aywa khalifa do
dina nyema do aywa marabe ale de bol odo nga kunye aywa Sulaiman ibn Ja'faru akunye ota ko ke waliye Ja'far ibn Sulaiman akunyo ke commandant Madina kuma mina ni fitne mo yene kuma in lakali ko lakali chokola kuma nana se Ja'far ibn Sulaiman tokoma tuloma odo Ja'far ibn Sulaiman de Madina commandant Madina ko maraba ale de bolo alman maliki na ka kalano men Madina kono unana fa ko ako commandant ko Maliku ibn Anas nama ka ko jatemene aka hakil to Malikula aka pumani aw ka fangal la halaba ni ka fonyongo wani imam Maliki ya lago shi mo bu bolo wala koy ay alakra bakan har sañ korfo fo ko mina abe komi ayajira ko bay akke kunde aw yeble fangata awla at saga mashi karaba ko bla ko la ka salama jatigi Ja'far ibn Sulaiman ko Maliku ibn Anas niveau uyem ma de bla saga saga kala jugo de bla ko kati sigi Maliku ibn Anas ka kala rolla ko ka nyini ngani hadisa ina ka lame abina mivo don shi damo tu dala kanche imam Maliki nywana te femvara ala ka pumaka imam Maliki nywana te femvara ala kira baka pumaka te femboala kuma mana nyini ngali banana kana Maliku ibn Anas nyini nga ko ni hadisa ebe muvonna ya Maliku ay hadisa adora hadisa nga bil san sharh wal bayani ka fo comme ala kira ya fo chuguna be min do ala yo fo ala chen kala wulla ka to lagali famay ya mordi ko ka imam Maliki mine we Maliku ibn Anas mine uya buko ola buko lila bugali ngera sababu ye ka imam Maliki sabakora dekun bugali dekun ko jugu fe ani bugali jugu ko jugu fe uya buko hatta muddat yaduhu fa bolo do jeyana katame doka wan khala atakatfahu akama ngum fla bora bugali aywa dim aywa giriya ko jugu fe nga miya buko no ye Ja'far ibn Sulaiman ye alakaba sallallahu alaihi wasallam mo de ngundo kuma minani kibaru sira khalifa bayre man no ye Abu Ja'far al-Mansuri aywa annana hijila asira imam Maliki ma kallu jurafu ay ako Maliku ako minni sor Allahu ya shere nema bo kala man dondala wa ma yamaru kenay ngannana aslamaya shere la ni mayeni nywana ko jugu ke islam nywana ajuruni saraka kan mina Abu Ja'far minni neka aywa Ja'far ibn Sulaiman minni neka komanda ina ene mbara ci jugu ngila ya mina mine kabiri ay bugo chugo mina ibi tajru sarala fika wasa jango Allah subhanahu wa ta'ala ka ya fa'ala rema kuma mina nayni laydu sanuma inda Maliku ibn Anas qala al-imam Maliki ya jabi ako afallahu amir al-mu'minin ko ba deli Allah subhanahu wa ta'ala ka ya fa mu'minu nyamama wa akrama mahwahu bi ala deli ala ka sigi rabbunye qad afawtu anhu li qarabatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nya fara Ja'far ibn Sulaiman ma kadaka alakira sallallahu alaihi wasallam masurna mado alakira bam mondendo wa qarabatihi minka era minyeni ngabala nyumaynge era minyeni kuma nyumay vone era fana balmado e masurna mado nyo bunye seki e fana ma nya farama alakira sallallahu alaihi wasallam bunye kama nya farama e fana kama surna ma ya kama ajabahu al-amir kuma mina Maliku ibn Anas dakurnya kele lahi riwaya dawla lakalli dawla do ko ka alman Maliki ko Abu Ja'far ibn Sulaiman ka sirifiya kama kwa ma busa shi jing aleka ko busa kortala ka sorla alima yafa basabu alakira sama bona do subhanallahi amba donga fo ko ambe mamin no fe abseka geleya munyu abseka aywa dimi to ayere la ka alako barake wa abseka sa tien no fe kuma amba don ko mado mami miseka masse alama nye Maliku ibn Anas ka yafa choko anaka sabali choko momna nayni kuma nyuma fo amirul mu'minina no ye Abu Ja'far al-Mansuri anniso jale na jigi tugura ako imam Maliki ma ko fa afa anka wa wasalaka ni fana bi ala deli ala ka yafa erema wallahu subhanahu wa ta'ala ki tuku Maliku ibn Anas ko amin fatwahu imam Maliki ka kuna foniw aka fatwa di choko قد اعتمد في فتواه على عدة مصادر تشريعية مالك بن أنس أكاد دين كنا فندي حكم كنا أيا سمع أيوة شريعة لسلي من يرى دمدولا هي الكتاب والسنة شريعة لسلي من يرى فلو إمام مالك فيه ناك بافونغو على كديننا أكاد لسلي فلو القرآن والسنة أن على كلا سلسلة كالسنة والإجماع أن دونبو كبنا وعمل أهل المدينة أن مدنة كوكا بارا
parce que madna kaw ye diine jatigu de alakira sallallahu alaihi wasallam kuma mina ni gele kira sababu ye ka bom makka kata madina madna kaw de ya pembe kamina ay sandan sigi madna kaw ni nyonje u ya suna chogo ye u ya kunu chogo ye kumba shu chogo do batle chogo do madna kaw ni alakira sallallahu jera ka diine bara to ke nyove alakira ba fatura madna kaw de bolo olu de ya shuku ka sanu olu de ya shutura madna kaw be diine damine chogo don u ba laban chogo don amal ahli madina kunya ka diine dalu mina yoro doy wal qiyasu kunya ka diine ayo dalu mina yoro doy wal masalihul mursala ni ayo lusulutigu ka musalahu kuma kanyi ayo ofana kunya ka ayo diine dalu mina yoro doy wal istihsanu fana kunya ka diine dalu mina yoro doy wal urfu wal aada urfu an aada nunum be kunya ka diine dalu mina yoro ye wa saddu zara'i ani abi fo femi ma lusulutigu fe ko saddu zara'i wal istisahabu ani istisahabu non wonye aywa imam maliki ka dina la salude ala hadhihi al-usuli bana mazhabahu ni la sali nunu ayaka dina aywa kuna foni jo nunu ndeka wa sayati al-kalamu alayha mustaqillan fima ba'du insha Allah ta'ala anya kelengele ta to madama aywa wala da chogo kama insha Allah ta'ala kelengele benye fobe ko fekana Allah ta'ala sanama ni ala ya ndeme angala yini folo men ni nyandondo e ola non noko yara maliku bun anas ka dine ajome aqwaidu ajome aywa sharia semunonga nanda magara olula yesisa amena jo akelengele beka ka kelengele beta tokoma ka be korofuye ka misalu ya jo akelengele bela e ka se ka don ka fo mazhab maliki ya remunyi wa fatuhu alaka getura fatu choko kayfa kana intiqaluhu ila ar-rafiq al-a'la asigira chogo di kata Allah subhanahu wa ta'ala ma qadima rida al-imam anga nyema anga karamoko abanana al-allama faqihul umma madonga doni babba madonga kono foni shidomba wa hujjatu ko dallu kata Allah subhanahu wa ta'ala ma mufti al-hijazi ardul hijazi o duguma kolo hijaza duguma kolo o kono fon diba abanana yawm al-ahdi ka ben kardunyama fa aqama maridan 22 yawma السكرة بنانا تلم مكان أنفلا الله سبحانه وتعالى فنسريرا مات عشية يوم العهد أيوة أفاتورا كبين كردونا دو أيوة ولا دانيما ل10 خلونا وقيل ل14 خلت من ربيع الأولي كبين أيوة دوما أيوة كلو على كلا ستما بغنا كلو منا كبين أو تلتان دو كو كوا تلتان أن الناني مالكو بنا أنسي تلم مكان فلاس سكيليكو banana Allah subhanahu wa ta'ala fan siriyara kata nanni ka ben kardonya wula danima kado shubolo ka ben mawludu kalot le temps an fla mawludu kalot le temps wal ma at le temps an nani do ko fatul kera min rabi thani mawludu kalo min dame o ka nabi foma ko lasiri folo anve bamanangana nabi fama ko rabi thani arabu kana ko fatul kera odela sanata 179 hijriya ka ben alkraba ka tama ka ba makka kata madina alma maliki fatura kabben o sankeme sambi wolovla ani sangonondo waqad shayya janazatahu amirul mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ka getura no Abu Ja'far al-Mansuri min wonyi aywa salama ka nyemay odo min wonyi dina re khalifa odo ale Abbas yunaw ka khalifa ma flanay Abbas yunaw ka masaw o ka khulafa'u o ma flana de Abu Ja'far al-Mansuri تولى الخلافة بعد أخيه الصفاه الدغ أيوة أبلمكة نو الصفاه هي وفاتولي كو أبو جعفر المنصور السكرة أيوة خلافة يلا أي ساموكا أنفلا دك خلافة يلا أكا واتي كوننا أيا نيشين شريعة ما أيا نيشين دين ما أي بارا باوك ديننا وكما أمانغتورا أباسيونا وكا خلافة أوتشلا ni أيوة دين تكيي أمانغتورا أوتشلا ni سبيعي mamena ni maliku bun anasi fatura aywa alaka getura no ye aywa Abu Ja'far Mansur yere ale yere de wuli lakajo kafara aywa almam maliki shuko barake bawka qad shajja janazatahu aya shubla sira ba'da an salla alayhi ayra selle ko aka mamena ni maliku bun anasi ko ka sanuya ka do aka fini labana kanada Abu Ja'far Mansur yere mi khalifa ya ali de sella imam maliki ka wa kana أحد من حمل نعشه ما مني مالك بن أنس شو تكدا وكان كتانا يكبر دولا أيوة أبو جعفر المنصور كم أولولا وكان وصيته أن يدفن في ثياب بيض
Malik ibn Anas bin fatu watimina ay ladilika di adin anaka kala noma kuna fatura kuka aywa Allah be ni fini sanumanye fini jema o salla alayhi kasli aka fi mawdi al janaizi janaja tawbi seli yoromina janaja fu aywa duguka furuba janaja keyro kuka a janaja ke o keyro la fanu fatatu wasiyatuhu akal aywa laydukan ay wasiya konanje kamin vo ka to balola no kera ka malabawni kala ndo ñu cesri anadew foko ladile kambo asrama afatule yako ka sanuya ako fini jema nga do ala yo do ala akwa shuko baraka ke furuba janaza keyro la shuto bi da dayro mina ani shuto ko bi keyro mina kwa yere taka ke yake o kecugola wado fena bil baqi utara shutura madina qabru sobala me be wele ko baqi'u alhamdulillah rabbil alamin hakaza kana wafatu imamina anga nyema afatura ni jogo indela rahimahullahu ta'ala alaka hinana nende almami malikuye sisa ngoni ikaka doni vamu maliku kola yana ngado aka sharia la yana ngado aka fiqhula ikaka ngado koni yemaye mabitu kumamina nende ye wala da siki sabanaye maliku bun anas ka nyenama ya fokana se aka fatulima barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما